Негізі dünya жүзінде талаш болған мәселе бар екен. Айымдар ақылды ғой, же қыздар ақылды, еркектер ақылды ғой деген. Негізі кімдер ақылды ғой? Еркектер. Еркектер. Кімдер ақылды ғой? Аялдар. Аялдарды айтады, еркектерді айтады. Аға негізі кімдер ақылды ғой? Өкөбе. Екі жақты ям қапа қылғысы келбейді. Кім ақылды ғой? Аялдар ақылды. Аялдар ақылды. Азыр мана ушул маселеге біз чекит коебуз. Мен ақылдымын деген ойым, ушул жерде турасыздар, 12-ге чейин санайсыздар. Жөн гана 12-ге чейин. Болгону 3, 6, 9, 12-ни айтпайсыздар, анын ордуна мен ақылдымын деп коесуздар. Түшүнүктүү, 3, 6, 9, 12-ни айтпайсыздар, мен ақылдымын дейсиздер. Oyun şartı düşünüp kim 3 sekund oynanıp kalan oyundan çetletilir. Misal git. 1, 2, men akıl. Çetle. Ayımların arasında turalız dediler. Жақсы düşünürsün. Ayımlardan. 1, 2, men akıldım. Men akıl. Жоқ, ağa mınday. 1, 2 men akıldımın, 5, 6 men akıldımın, 4, 5 men akıldımın, 7, 8 men akıldımın, 10, 11 men akıldımın deysizler. Düşünüktü 6, hazır 3, 6, 9, 12'ni aytpayсыздар, анын ордуна мен акылдымын деп коесуздар. Түшүнүктүү эле? Мына кеттик. 1, 2, men akıldım. 3, 4, 5, men akıldım. 7, 8, men akıldım. 10, 11, 14. Bu kendi var mı bunlar? 12'ye çeyrele sanayız. Demek düşünüktü bir katarga tizildi olayını bat-battan kim toktop kalat, oylanıp kalat, ошол oyundan çetletiledi. Adaşan kettik ya, kettik. 1, 2, men akıl. 4, men akıl. Ağama. Ruhsat vereli. Rahman. Ayınlardan başlayalım. Kettik. 1, 2, men akıldım. 4, 5, men akıl. 7, Men 1. Rahman. Жигит үшін да қалса жигиттердің намысын қорғайыз жигиттер. Кеттік. 1, 2, men akıldım. 4, 5, 6. Bunday. Kettiniz. Kettik. 1, 2, men akıldım. 4, 5, men akıldım. 7, 8, men akıldım. 10, 11, men akıldım. 1, 2, Men akıldım. 4, 5, men akıldım. 7, 8, men akıldım. 10, 11, men akıldım. 1, 2, men akıldım. 4, 5, men akıldım. 7, 8, men akıldım. 9. Ulan bir daha şaşıp kettiniz. Bilek sınavı. Atınız kim bile? Siz. Aziz Mırzaға bir қол çapazlar. Жигиттердің намысын таканса қолын koyuyoruz. Ayımlardan kettik. 2, men akıldım. 4, 5, men akıldım. 7, 8, men akıldım. 10, 11, 12. Ayda geçelim. 2 ayım bir mırza. Kettik. 1, 2, men akıldım. 4, 5, 6, Hazır. Жигитке bir şans verelim. Hazır mına 12'ye çeyin sanavayız. Bolğanı 4'e çeyin gana sanayız. Oyunda şartı biraz özgürüp. 1, 3, 4'e çeyin. Ekinin orada deysizler, 4'ün orada dep külüp koyasızlar. Bağlı.
Түшүнүктүү. 2 4'ün ордуна, 2'nin ордуна 4'ün ордуна. Түшүнүктүү. Мисалы кеттик. 1 3 Түшүнүктүү эле. Эми пат-паттан. 1 3 1 3 болуш керек эле. 1 3 Түшүнүктүү. Жаңылышпайбыз. Эми жаңылышкан кетет. 1 3 1 Эмес. Уруксат береличи болгон. Демек, мына ортоңуздарга туруп алайлычы. Эми пат-паттан кеттик. 1 3 1 3 3 3'tü мен айттым го. Мен деле эсептелем, түшүндүрүп айт. Мен дагы эсептесем, мен 3 десем, сиздер 4төн улап кетесиздер, 1 3 Сиздер баары жакшы эле? Адашпайбыз. 1 3 1 3 Демек түшүнүктүү эле болуп атат ойун, Кеттик. 3 1 3 1 3 Кеттик пат-паттан. 1 3 1 3 1 3 1 3 Вообще акылдууларга мына алайын. Акыргысы кет. 1 3 Неге мен күлудім ғой? Күлем ғой мен андай. Мен бұл ақадай күліп алған ке. Экөө бирдей эле. Демек экөөнө айымдар акылдуу болуп чыкты. Айымдарга бир кол чапкаңыздарчы. Ак сананын досторуна кыргылар. Сиз негизи жеңесиби? Курбул. досу. Досу. Азыр мындай кылалы. Сиз көбүрөөк жаңылышпагыңызга, келек сизге карайлып. Биtirичилине келектелүүчү буюмдар ыраазычылык билдирели, ордуктардан орун алып жайгашыңыздар.